Sakchuak production chuan ngai thatu zong te chibai abuk masa chewni kan channel hi minlo subscribe sakve torin kan som bok chew ani zo na thak zinga Dr. Sasa hi pathianin manlaya Nehemiah te Ezra te Zerubbabel te Jerusalem tungding le sachatura athan arwat te ani ang mai khan Myanmaram tana amirwat ani mayangem Dr. Sasa hi tunge ani a eng ang minge ani khoya piange ani a Myanmar mi puidatan in ngana tham ani donem aphena hian tunge oma ama hi tu chan pui thinge ani aphena hian tunge ding ti chu kan clear hodon ani pathian chu thileng kim ti thei ani a omlovata thileng kim siam tu ani mihring aya thil ni theilo te po ni tir thei tu le thina meu poina angam lo pathian ani a chu pathian chanchin hrechiang tu le beltlat tu pathian chu anuna pakhatna ada reng mai thina tong trai mi ni in Christian thatak mai kan rin pui ani Bible hun laya lalpan ami te ashwai ang maya thang thar te zinga ashwai zinga mi ani tlat mai an khuwa hi thingtlang khote reute motor kong poina atlo polo na lailen pi khuwa ania heti zong hian in te don te ang zo cha chua atanga te in tuipang ang vela la barmaram china barmaram chunga an khuwa chu a oma zo cha chua tanga tuipang in kar hlat zong vela che hian an khuwa hi a om ani an khuwa le zo cha chua in kar la hian lungpu khuwa a om bok Myanmaram Chin state ni in India rama Mizoram state kan nei ang boka Chin mi te kan tlang mi te state a cheng anni Myanmaram Chin state ta omin Matupi district chunga khote reute khopakhat ani zo na thak zinga mara nam ania apa mingchu pu ebia antimaya hretpo aol hle apa hi rinna konga aropui le maya anu le pate chanchin ilongai thlale phot teang lekha thiam lo le mi mol mai ania apa chu khorang ranga chanchin tha hrila wak vai thin ani hetia chanchin tha a hril tan ma hian bu fainong ni chukengin lungpu pakhata pathian buanin ni somli le zan somli a in khung ranga chu pathian abuanna atanga pathian hnen atanga adon message chu enge kan ti chuan hlan chhongro pero ti hi adongnol mai ni in hlanna luan chhuana ti ani ber mai chu tatang chuan athil phal em maya athin lung chunga pathian thuina thu asairin ber chu johana bungthum chang som le parukna pathianin khovel a hmangai ema chuti chuan a fapamal le chun a pe a ti hi ani a pathianin a fapamal le chun min pek chuan keini point engkim a hnena kan pe in kan hlan let ve tur ani ti chu athin lunga pathian tharau na tholian ber mai chu ani a rongbola a fe chho pa in damlo te atong na sa in atong trai sak thina then khat te phei chuan kopui tur mulo lengrei te po atong trai sakin kopui tur om tak mai an muhal mai zel thina ni an ti nge ani fanei thelo te po leinatin atong trai sak thina now an lo pai tamai zelani antibok ani chuti anga
rin na ne na fe chuak thin pa aneya chuti hun lai vel chuan ani nge ang apa chuan doctor an mamo zia a hailova chuwang chuan heti hian alo soi thin ka fa te hi doctor an lani ang ati thina rilru tak taka soi si in an tan chuan wana ra ang mai ani wangin fiam thu deuh te poin a soi chuak ngam chau thin ni om ani ni khat chu an khuwa biak in an nei theilo wangin apa chu thei to pa malapol zinga atonga ti hian chona asiama unau te u pathian biak na tur in kan nei theina turin mitinin kan thil nei zinga luber tho theu ila keipoin ka thil nei luber ber som ka tho ve bokonge ti in biak in saknan thil pek an han tho khom tak tak mai chu then khaten hemi tum hian an nu pui te po an tho hial ni in an soi thin ani pathianin afa pamal nei chun po min pe phala keini poin engkim kan hlan ve don lom ni ti chu soi mai lova atakanun pui tu ani nammol chi khat an ni ber maya an khuate mol zia ti hian fiam thu tho na an man pakhat ka han tar lang zuk te ang an khuwa lir thei alu masak ber tumin khuwa mi te chuan nung cha zinga pakhat emoti in luang no an lo bar nuala a ei tak lo awang chuan angai nat zong ani lo aniang ti chuan an kal san ta ni an ti bokani chutiang chuan an khuwa hi fiam thu tho na ta na an man thin khomol le ber chep tak mai an ni apian ni le tha anu chuan zinglama ipianga ruasurlai takani ati top mai chuwang chuan zinglama ro asur piangin sa sa chuan kabade athleng le ta ati fiam thu mai thin ani apian ni le tha chu chiang taka hriat thei ani talo min ngai tlom takle apian naram mangai tu ania pathian chu a in nga pum lumna ni in tong trai mi ania thil engpo ati dona piangin tong traya pathian hena in pum pek mi ani apa achun le zirna lam apa in zirna angai san awangin engtin tinamo matric zir thei turin rengun khopui chu apan alo tul veta an khomi te chuan ar anon khai khom saka pol som zir turin ar kot chungin asil fen in ben lai chau nen an khuwa chuasanin rengun khopui chu apan ta a cholkar nilai mai athang he nge ani kol tong thiamang lo chungin renguna chuan pol som azira kol tonga thu asoi ve to chuan annui dur tur thinani atini chuti chung chuan pol som chu thatakin apasa barmarama college zong te khar ani tak awangin an kholama ho lein zirtir topna athok tani nikhat chu a school no pang zingami chung ko khata chengvek mai no pang pathum te chu ko thalo tun ma dewa tuishri kan tiang deuh khan aman ta a in khata tangin u nau thum rong a han chuak ta chu aril ru ana ema a in so na satle ani heng no pang pathum te thina hian sa chu doctor nitorin a ko chuak me kani a nu loka chuan an khonu pakhatin naw aveya nilinga lai mai aveya nattaka ave nuwa rai chein athile ta se maya he an khonu rai chea a han thina lek phei hi chuan sa chu doctor ninge ngei turin anor chuakta ani apa ina alo dream thin le an momozia alo hriat thin chu
a fapa thin lung nen an lo in zom ta a pa tong trai na le doctor sa thin lung chu a lo in zom ta thlap mai pathian na tho hi amakani hausak tum na le ropui tum na wang ni lovin mangai na awang zokin doctor ni tur chuan zirtir tu na atang chuan bangin college culture le doctor zirtum ran chung chuan an khwa a chua san le don ta hemi chumpo hian an khomi te chuan an arte ron khai khom sak lein an vok le an ran te po an ron tho hialani atini chung ran te chu an ti ran hu chuan arbok chu ron phur chuak lein India ram zirna in sang chu ron panta ani ole heta hian thil pakhat ka ngai to chu arte hi zung ve ngai lo ma se tui anin du renga tin chopek an ngai rengbok nen chole tui pek reng da na chu an mong lama tangin atai fe lo chuak ve rengboka chung rim chekara alo kaldan te aron pen nak tur te mitha an acham reng mai a thin lung that zia te aril ru zong te movek tu pathian chu achunga amit a foreng a chuwang chuan pathianin a hroya engtin tinamo del hitlang chu azu thleng thlave roi mai admission titurin college rang somthum le pathum done molai a chuan a handil kola nima sela khatiang re thei tak mai kha an lo pom mai du lova a topa chuan somthum le pathum zinga pakhat chuan admission an lo ti saklo mai chu akila lungtangkai kan tiang mai khan college tangkai tak mai ani western in thuam alo chulta ka chuan mi pakekor thang lovin mai chekekor chu awalei fu ta hlo mai mai chekekor nen chuan rik nga ve tak lubuk chup chuan college lam chu apan phei ve ta nak maya korvar hak tur ti kha alo hretel lo mai korvar le na tur anei to lo wang le aman mo thak to wangin a thian ten an korvar chu an lo ho tira van doi thak takin he korvar a ho hi mi pakor ni lovin mei che korvar buk mai chu an lo ho tir le ta zela atan chuan ate ma dewani ataksa chu a phuar tung mai mi apiang te chuan an ena an mit fukna ania enga tinge mi zong hian min ena an mit fukna ka ni tak mai chu le ti in ain ngai to ve newa to emo ti tok la bolo chutiang chuan zana konte alo paltlang fo maya a chanchin a soile hi chuan mit tui tla teu chungin anui thin ani lalpa chuan ama ti tu te tan kong an hriat lo lai po in kong sang khat dang ala hria tiang mai khan van nei thak tak mai in do ong san su china Nobel Prize adon laya chumi pola mirethei Burma mi tele mimang ang tetana zirna atana kong alo buat sai pros page anti mai nen chuan in bepop lovin anni chuan a college zirna te thilrang ranga an lo sponsor ta hlo maya atum runa te an khomi pui tele anu le pa te tong trai na ra chu seng zelin doctor zirtur chuan mun thazok ramchang kang zok London tele USA te pan achak le maya amai ro chu zirna mante ato ema wangin Armenia chuan medical college chu akal ta zok ani he medical college Armenia kala hian sumlama harsatna anei awangin uluk zokin a chanchin an zir chiang ta a pian ni an zota a hremu malbok silo a pian na hmun an zo chuan tap chak zo da piang kani atia min chak thadeu te
zona hi zona mai ani lovania an han ti chuan ka thian te po tap chak zola piang vek an ni lom a han ti a engting nge idam kho chwa jok si te in an chang let ani a local na ram an zot chinga Myanmar ram Chin state Matupi district Lailand pi atanga local kani atia mepa an han zon chuan an khuwa chu alo om ta reng lova he khovel mepa hian I kho soi chu mu tur a om velawani an tia an rin lo na chu azwal so ani in lama an phone thena phone number an han zole chuan an khuwa phone pakhat ma ala om lo wangin a chang theile talova medical college atang chuan no chua ani felle ta der mai nima sela abeidong ho lova Christian te in khom na biakina chuan lim tak mai in a in khom chun zom mai thin chutia a in khom na Korean ho te le American ho te English ho te chuan a choi man tur te tum sakin an lo khong ai em mai thin ani chuti lai chuan van nei thak tak mai in London atangin sponsor a muta hlo mai ani ni khat chu ama sponsor tu te zinga board member pakhat chu Bangkok panin azina he a flight a hian van nei thak tak mai in ni tla seng lo rama parliament member pakhat nen an thudun hlo mai sa chanchin hi ti phungleng in a han soya maktak main he parliament member hian alo hriat chuan aleina tin a khongai ta em maya pathian na tho hi thinlung chunga a in tan thin ani kha reilo te a chuan sa chanchin chu parliament member zong te chuan an lo hreve ta thuai reng ani parliament member pakhat chuan sa nena heti hian a soita sa inu ni toren pathianin inena mintirta ani ti in a han soya chu thu chuan sa chu barakhain a hoi hai na sa hle nge mak tina in a khata pathian chu atan Jehovah Jireh ni in ama po hian athu soya piangin Jehovah Jireh ti hi our chin le ani zintura an somong chuan inglana azinta khovela airport lian per zingami London airport chu athleng veta rup mai thingtlang khote tlangwal chu London airport a chuan a hoi hai hle maya chuta immigration lam chuan anon cheka engti tura local nge ania enge aron ti don ti te an han zo fia chuan a lekha pakhat parliament atanga somna a mu chu immigration te chu a han entira an ni chuan chutiang somna dongkhop mel puwa an hret lo wangle mi te bum tum mai zok nian hreta wangin an lo man ta mak mai reilawa chuan ama mok tu te chuan anon ngai venta anon hroi chuak le ta ani ama lo mok tu te chuan pangpar an han hlan ve ta pangpar tel hi alien tel tolin perfume tenen an lo kap rim tuisa maya reilawa chuan ama an lomna pangpar chu ama ti boi tua atang ta peitur nge nia da thatur tin angai to na sa hle maya akut akham to wangin ale lam te chuan a han keng ton seka aril ruwa chuan kan kholama choklei parte nauban tele ainon par moi tak te po kan nei ve bokasin le he pangpar han ken reng mai chu anin om mange o atiril ru heng he ani ti chuan anu thar airport a lo muak tu tenen chuan lei hnoi rel lam chu an pan thlata lei hnoi rel hi kem khatlai me thu ka ver ani wangin
thing tlang pa chuan hengai to na hi a seng ta ruate lo surin lirte lo nging palta se kan thingei ngei don sia ti te chu angai to boita hle a he angai to na akom chung hian anu te nen chuan anin hlauta dei mai mi bo mai alo ni ta ti chuan anu te chuan sipai te roin an fapa chu anon zon tir le ta ti chuan anin mule ta anu chuan han fiam sekin ka fapa heti reng te chuan le lungphu thalo kanai mei dona sin atia nikhat chu parliament member ten an koma chuta chuan a chanchin tlang pui arphora polsom zirtura rangun kea apandan chanchin te chutiang bokin India ram aron pandan chanchin te Armenia Dr. Azir Chandan te thleng chuan ngai thak tumin an beng an do ho mai darkar khatlai mai report chu apeni thantuin abol vek maya sap tonga million te ma thu asoi chung khatna ani oma azam chevek maya asap tong te la chu anoin engma aloi anlo hre thiam lo chu ni in kazak em ani atini to sual atok ani ber mai kai kuang rep ang asen wat wata abeng te po aling vut ngeyang a hu vek mai cho hlui an kil pui boka chuta po chuan a che chele le sap ho chuan starter anti mai realty tram chho tur le cho ei ti tui tur thil eng emo an ei ma sa thina ani chuan por khopin alo eile talia mai chotak anon chobjet chuan alo por fel der to ani famta pastor thangkhuman sap ho bula a choi thiam lo a soinen khan ani nang hle mai kalo ei por thota a topa chocolate khulet tetpo kapirin ka ei theita thot lowani ati kha minti hre chuak rum mai athil tonen kim mai chuan tumruna asiam zol sawa ni tinin no pangte an thang lian ang hian sa nun chu Christian kong rang har sat na rang mangin ati thang lian ani inglana Dr. Azir Lai chuan an kho chanchin a hreta thut mai an khomite chu eibar ta chamin an lo mang ang hle ani ti chu a hreta a ti thei eng motal neya a in hret ve to awangin an kholama ho chu adil ta a mingo ho chuan ala hun lo ve tuna chuan in khomite chu an ni lo ni ve photang miang an han tia nima sela tur tu anei tlat mai honge ngei tur tu pathian na thokha ama aom tlat si ani ho atum tlat awang chuan an ni po chuan an kho chan chin an har sat na te chu uluk zokin an han ngai thak sakta a mau tam an lo tuar hi ani a ani chuan maute ara a nasatakin sazu an puang ani ti a han soi chuan mak an ti em maya England lal beng alo thleng vele ngal boka maura chanchin a han hre chu anga event em maya mak atia sazu tam tak an puan ta ka wangin hri po aleng ani ti an hreta ani ti chuan medical lam te chuan an ngai venta damdoi an tho khoma kg zani lai mai England damdoi tha chuan Lailen pi khwa chu a thleng don ta ani chu ti chuan chung te nen chuan an khwa hotu chuan airport apana airport a chuan van doi thak tak mai in an lo check le ta police te hi kangai na lo tak sitani ati ni ti chuan ni zana en ta chu ka thlak hi lal ne la kan thlak te hi en ula an ma ni min pek vrek hi nia kan khota na min pek ani heng dam doi te hi tin lal ne na an thalak dun na
chu a hanen tir nu chuan ani mo kalro anti ve ta maya mi poimo a an lo ngai ve ta lo VIP sot ve ta khop mai an khuwa a thlen zet chuan mi pui dam lo an lo tam em maya tum khat phei chu mi zanga lai mai ni khata en turin dam lo ten lo pung khomani ati he ni doctor tana ni khata mi zanga an en kol chu ol lo tak mai tur ania hospital la an nei hek lo an hnuwa phei chuan a chaw lu tuk chu ama po chu alo dam lo ve ta a heti hi chuan a thi pha ve thei hial don nia a hriata awangin pathian hna bok chuan a tong trai le a pathian chuan rem hriat na fin na aron pele ta khotina tangin mi te training la dam lo te in en kol dan tur le in lama an dam doi ei dan tur shil tu tur te training ro khai ti chu pathian atangin fin na adong le tanol mai ti chuanin khotina tang chuan mi pahni te chu an training ta ti dan tur te chu a zir tir ta chung mi te chuan a phurit chu an chok tak zetani mosia abuai em maya pathianin ama chan pui turin upa te ruat tura aron soyang mai khan ani po finna in aron thuam ta ani chu a chan chin chu ni ka seng lo ramami te khan anon ngai ven chun zom zela sa phena om ama tha tham ngai lo tu pathian chu aron chile ta o khongai tu pathianin kan thin lung chunga hian ti hlang khan lalro pui takle a khon bol te thin lung chu luang chuak turen aron cho tho sak le ta dam doi lama chau tran pui lovin an eile bar tlak cham na po hria in he tram pui torte ta na tran pui na sum tam tak mai chu anon thon ta England poisa in pound makta duai ni anon thona tunlaya poisa thlengna nena kan chu chuan India poisa in Bible chetak ni don ani noi sang khatle zakwale somkwa pali vel ania atam thamin aropui tak setani thufingte bungsom ni le pahni changlia chuan in ngai tlom na le lalpa ti man chu sumte choi moina te nun na te ani ti thu kha alo thleng fam kim ani permai an khuwa chau ni lo an khuwa le a chevel zong ina an tharuk evel ni in trampui an tor lai poin lalpan mi te thinlung hon sakin alo chan pui to bok ani a na tho dang hantar lang le bok ila doctor zirtur mi som tir chuakin an ni tan hian sponsor te zon sakin heng mi som te hi tuna doctor an lo ni ta midang pasari engineer lama tuimi te chu engineer zirturin an thon chuak boka tin tuna hian lekha zirmek mi za chuang fe mai te chu scholarship dil sakin an ni ho po sponsor mekin anum bok ani Dr. Sasa hi Myanmar Rama Health and Hope founder ania Myanmar mi puite tan hriselna thuwa le beisena thar chungchanga nasataka malatu ni in mi tangkai tak mai ani tuna ahna chelmek chu NLD rural na sang ber CRPH anti mai sipaina nena apongla nuwa andin thar chuan UN palayatan thangin UN palai na hi tuna hian athok mek bok ani an khuwa a England lal chungkwa anjin thote an khuwa airport ropui tak mai andin thote le ama testimony ngai nom tak mai te chu bung ni na chunzom le kan tum don ania tikhan athok khatna kan han du tok photanga ti swal lam swal hriat swal palte po om thei ania
comment lama te po in share chian dan jok te po kha in hantar lang ve don ania